Good afternoon, everyone. Okay, so we na hianin personality development lampang kalau soidona in short vector thau chu karinga maro chu tunlaya hianin ingeni thil kan ti na sanga eng kumpon nila personality development hi mitinin kan mamo awangin tuna hianin karon endon puile deudon cheuni mo first slide please. Personality development kan ti hianin personality ti chuanin kan mishing mizia kan ni na khalo ni ta tro amaro chu kha kan ni na ang khan kanom reng theilawa mishing chu ni tina engeni masona I malampana mo thazwal zel tur mason zel tur kan ni wang khanin personality development kan ti hi chuanin hei kan attitude ti chu enge omzia kan theve katiro le kan behavior kanom dan ti kha ni tina ma kan son le ke mani mishing kan ni na anga mimal kan ni na anga min ngeni apart from the others mo midang te aya ma kan son theina tura min puitu kan ti theyang chu personality development kan ti theyang okay chuanin enhance kan ti chuanin ti phui sui tu kan ti theyanga ta khanin kan personality min ti phui sui sak tu tur pakhat chu ta han kan wangin don't compare your life mo compare kan ti chuan midang ne na in khai khin kan ti theyanga hei hi athazong le athalo zong om the heta karon soi tum tak zo khi chu athalo zong ang hianin midang nen hian in in khai khin loila mo endinan tuna ke po tun aya san deu te chu ka chak ve lu tu ka mo YouTube nang ma ni ang po khan YouTube te kha ke en ve thina ta khanin hei engeni mi dang te kan lo muwa mi dang anga hei engeni talent nei thatak tak ni te kha kan du ve amaro chu ke mani thewa hianin enge pathian khanin talent le thein theu khamin pe khami khain enjo kila midang te kan oa midang te nei ang le midang te thiamang thiam tumreng lo khanin ke mani na kan talent nei te kha le kan thiam na te ke mani kan that na lai big te kha mu chwa tumila khami kha develop tum zo kila khami kha kanta na lo thazok don ta midang ne na kanin comparing hi chuanin hlim hi hara lung oi hara khami ni wang khadin midang ne din compare lo sha mila chuan don't have negative thoughts and dwell on things you cannot control endinanin chung kwa ke ni aya thiante kan lo ne thiante nen kan lo in koma kan thiante then khachu ke ni ai an lo om theya ke ni ai phone tha ten lo ne ya ke ni ai thom no ten lo ne nala mo khatyang khathil om theya nia ke ni ai nan ril ru te lo chakta khatyang a khanin khang kha endinanin ke ka du thuin chung ko ho sak taka ka piang thei lo ta tro ka du thuin enge ni talent sang te kha kalo nei thei lo ta khami ni wang khanin ka cha du cheu pakhat chu mo enge ni negative de one thil ngai to lowila thil misfortune mo thil che chat na deute kan lo nei ponin injir nan lo mangzelila tuna pakhat na ni tumin kalo be na save ta exam na te amaro chu ta khanin lo ni lo ta ma in ni la next exam chuanin pakhat na kan ngei to ang ti tum khanin tran nan khan mangzo kila chuanin kan theina te kha positive zong in mo midang te abik takin midang kan tran pu hianin ke mani hianin positive energy hi local thina khamin hi wang khanin positive zong a thil ngai to sham kha kan ti tur pakhat personality alo in develop theidan pakhat chu lo ni leta chuanin gossip girls te kha katen thina tro gossip girls ate kha dan boy the khop men in ve me them ti lai no pang te le kan den lo me the gossip kan ti chanin hei mi chan chin soi mi rel ti vel kha lo ni ta enga mo chena chuanin hei thian ko ma chuan om lo thei lo ta nin in gossip ve de chu chuan karinga ke po ko bang chuang lo ta kan gossip tho ta ma ro chu
atul nge ni I til kan gossip ti khanin I intinge ka tiang mi soi chelu tuk zong ni lote mo mi rel zong lote mi chanchin te atha zong kan soi sham I chubaka nge ni thil thalo ai chuan thil thalama ti sham kan tum khanin ke mania khanin I ke mani hi kan hlimme ba ka ke mani ka kan life shim kan attitude te khalo positive thei jok don ta chuanin a dodlia chuan dream more while you are awake dreams te kha chu kan nei ve ka ngatro tam tak chuan dreams kan nei nga ma sengin dreams nei lo kha poi reng lo ti kha ka cha du bok chewari ana nei in la no panga nakina chuanin dreams te chu I tuna in la shat cha lo pon in lo nei chho me nga I chu wangin tahanin kan muthil lai ni lo hian kan har lai ke mani kan ril ru film lai hianin I enge dream sine yang u tummu malte kha neya enge niang engtin nge kanun hi engtin nge ka man chawanga mo enge ka tum ti kha kan muthil lai ni loin kan har film laya kan ril ru achak lai tak khanin khami kha kan dream khan ke mania mason na lo omzel jok don ani chuanin shisel kha poimo a thil eng po kan ti don hian shisel kha poimo em chu wangin shisel tur chuanin drink plenty of water hei chu in chung te po dan thil cheu garinga nangni pon in mel te tha I tuin in hnem mela tui kan in khanin I kan mela tha kan vun da lo moya chuanin I shisel me ba ka khanin ke mani po kan hlim thina ni mo chu wangin tui kha atam theng ber ka dinga at least 3 liters of water kan din thei chuanin ke mani a khanin kan lo shisel jok nge dona a school kalte india ka she thia mai eat breakfast like a king lunch like a prince and dinner like a beggar hey har sade ulik me thea chan chu I ke ni po kan chung kwa school kalte noma zinga man mo to ki dan thowa man moto kindan in bola man moto kindan in siapa man moto kindan suaka kami ni wangkhanin breakfast like a king hi chu har samai the maro chu breakfast skip su ti kha ka cha du cheu ni mo I engang pon man mo la breakfast skip lo tur tem te talin enga I in e man ngang don lawani chuan in tho thin aya ma khan tlem in han tho ma ula breakfast kha chu e sham tur chu ti lo chu breakfast kan nei lo hian kan pum min a twar ani mo long rana ke ma ni ang pumin ni chuanin in puma enge ni I pumlam that lo nai nei shim mang jing cho e lo in chin chuan mo chu wangin jing cho hin e nge anga ti kha ka cha du chewa chuanin lunch bangai takin kan e anga dinner a hi chuanin e tamlu tuk lo hi ashisel zoka I tin eat more food that grows on trees ti khanin he thai lampang e tam kha mo thai lampang kan e tam khanin kan lo shisela ke mani kan taksai na nge jok bokani chuanin live with the 3 E's energy ti chu chakna khami kha kan e tha chuanin energy kan lo neinga enthusiasm ti chu phurna thileng ki ma khan kan thil ti re phur takin lekha kan zira ni mo school kan kalamo thian kan ko mo kan party mo eng po ti la enthusiasm kha apoi mo empathy ti kha om ja kan sha in karing empathy ti chu midang wangai to na midang ingeni midang khongai na kan tiang chu khatiang kha midang ngai to reng chungin mani chawin ngai to lawin midang teril ru tur le midang om dan tur te ngai to reng chung khanin I nitin kan man kha poi mo make time for prayer zing thove le tong trai zia thin no mem han ban phat teu zing tho piang a tong trai very nice ani le mudon a tong trai zia bok in fel le me tong trai hi poi mo Christian kan ni oni lawe mo tong trai hi poi mo kan tong trai hian kan ril ro thamwan na min pe ve shima chuwangin tong trai hi poi mo ni chuanin ka soidu le pakhat chu I
healthy happiness and healthy. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Ti khain zir thinem school akhan kan zir theu thin trom kan zir tir tu ten min shil thina ke ni no pon lai po khanin nei min shil reng thina chuanin hata khanin I tun lai a chuan jing tho ma hara ke po I hadin puang ina disan sar khan jing daria to tho chin te no ve mo tia khabi jing an katel ve tre pa ma ro chu I ka tho ma ve chang hi chuan I ka tho ma ve chang he dar ruk ve la te mo dar sari ma ka tho ve chang hi chuanin I ka ni man shim hi a productive zo ka ni mo chu wangin I jing ka thi a the ram chuan tho mai la I ni lengin kan thil ti re hi he ti chung lo le man mo lu tuk lo te le real rufim le mani taksa po energetic zo ki ta om the ani chuanin play more games ti khanin computer games mo kan phone mobile games vel ni lo khanin hey physical games zo kha physical games and sports ti lampang zo kan ni ma chu hei hi mo I games kan khel khanin kan taksa kha lo in fita kan taksa in fit chuan kan real rupo kha a in fit thin ani chu wangin games hi kan khelanga a thei sham chuan endinan tun la chuan playground te a harlo har sa to playground te veng chunga te a om vek kher lo mai thei kong puya la in fiam the ni to lowa amaro chu I nge ni weekend ate spare time kan nei te khanin games kan khel hianin kan taksa le kan ril rutan mo shisel na le limna kan personality development ta na tha read more books le khabu chiar thin shim endinan in zir lai bu ni lo le khabu chiar thin ni no mem in van fel ani le helai mi hi ka lo zot lok hi nang ma zok kha ingei le khabu chiar nun ber ani le engang lampang ei chiar thin okay adi le mi dang ka zo tang helai miss bullet truka le ko poi chiar ngai em ichiang mo okay adi le engei chiar nun ber saraki mahiyom na mo Bible chiar thin boka min lo pek sak thei nge mo ni hi lekhapu kan chiar hianin I ashimshima English zirnan hian na tha em I lekhabu hi a thei to patam hi kan zirlai tibala chang si lawin lekhabu hi tam theyang ber chiar turin ka cha du chewa engang lekhabu po ni se I ke chuan personally chuanin apoi ka ti lo ke chu webtoon te manga te po ka chiar vek kan di chu mo I nangni podin lo chiar ve thin mai thea I kanau pan lai phei chuanin I ka favorite chu kanau pan lai kha chuan Wolverine te Samurai X te khania khang khain lo chiar ve thin da mo khatiang po kha ingtik lai pon ka chiar thina ka pa hi I le khabu chiar ngai na mi ni wang khanin no pante ta tragin le khabu kan chiar na sa le khabu chiar lai nei lo khan kanom ngai lo thina khami khanin I communication le English a bin puina se lein ka ria chu wangin theipato pin in theyang ngin le khabu lo chiar turin ka cha du chewa chuanin adot lia chuanin muttam hi ngai masengin
เละขจิรชุลมุดตำขจุตุ่มจวนเราตัวเนี่ยอินลมดานาค่ะนินเช่นขัดลมดานาค่ะจวนนินเละขจิรชุลมุดินตุ่มดูเมลกตีเละขจิรชุลจวงสีเราค่ะนินอัตมเทียงเบอร์7 hours ตั้งที่จูกันมุดเหตุจวนชิเซลนาตานาชากันชิเซลจวนนินกันเรากันวุ้นนั่นละกันเมลชากันสมันนั่นละกันเปียนั่นนั่นที่เขาเชื่อตัวเนี่ยตั้มเทียงอย่างนี้ที่เพจวนดาร์การ์7 hours ตั้งที่มุดกันตุ้มชินโดนเนี่ยจวนนินอีตุนไล่จวน exercise หลักที่ฮาร์ตัวจูวังอินอีสกูลโนปังเตนเนี่ยin school ค่ะแล้วลุตุกเราเต้นอีจวนนินอีกัลละมาฮิจวนฮาร์ซาโฮลัมเตฮิจูเกเฮียนโฮเทชามมุลาค่ะ exercise ดิเวเมียเก็บพอ office จักินเกอินก็โฮทีนะอาจารย์จูอีจิงทอมาเตฮาร์ซากติเวียค่ะวังค่ะนินนี่ตินัก daily exercise ลักจู office จังก็โฮค่ะเนี่ยจูวังอินดังนี้พอเทชามจวนนินin school ละจังคันเกอินโฮเทอุละนังมาดีตันชิเซลนาตันคันนะจังอ่ะจวนนิน smiling ฮีปอยหมดเขาเวลฮีเกมานี่ฮีกัน smile จวนเขาเวลฮีหนวมสดชินจูวังอินเกมานินอติระอินเชเมมเราไม่ละกัน smile ตำคันินอีเกมานี่เลยกันเวลมีติตานะทรา RBF ในจีกันเราหนีพวกคันินอี smiling ค่ะมั่วจิรชามตุริงกระจาดูเจ้าจวนนินจูเราเลยจวนนิน don't criticize ที่กันเชียงอ่ะที่เราตุนไล่อ่ะพวกอบิกติกินอย่างนี้Korean entertainment เตอินเอ็นชินจวนตุนไล่อ่ะอย่างนี้ criticism ว่ากินอันบ่อยนั่นสัน K-pop industry เทปข้าวังคันมีฮี criticize ระวังมั่วมีสวยเสียระวังมีที่ฮี condemn กันที่จวนเทียมเราจันทีระมั่วมีที่กัน judge เราว่าcomplain เราคันเกมันนี่ตันไม่นี่เรามีดังตันพวกคันอัจฉริกันลิมจกเทนันจวนนินอีทิลประคัดเลจูมีน่า advice โมมีน่า opinion กันไงดันมินโจขานินเทชามจวนิน honest ตักินโม honest and sincere opinion ค่ะกันเป็กทิ้งขันอีมีดังตันขานินกันจังกายนานี่อย่างนี้ก็ขอหินนั่นเล่มเตียนนั่นเราติดจุงอ่ะนั่นเล่ติเคร์ปข้างไงจวงเรานี่จูเจ้าจูโมจวนิน appreciate more and say thank you more มีเองติกไล่ปอยันกันซุงเต้นนี่โมกันอุณาวเต้นนี่โมกันเชียนเต้นโมมิโซฮิจูอัตตมโซกะฮิจวนิน thank you ที่ฮิกันเสียทีนะโม sorry ที่เล่ thank you ที่เห็นที่นั้นกันซุงเต้นเองก็บ่มินเราเปกะแต่ค่ะดินเช่นค่ะที่จะ thank you ที่จักตัดเตกันน้ำชีนะค่ะมีค่ะอี thank you ฮิติตามิละ sorry พอฮิติตามิละค่ะมีค่ะกันบานีตันค่ะดินเกมานีตันอี communication นั่นจีน่ะค่ะมิสเตนันเราสวยตัวค่ะมีค่ะ communication ค่ะดินอีเกมานี in ไลจีน่ะ relationship ค่ะ build ระหว่างค่ะดินเองนี่กลอเมติเล่sorry ที่ค่ะดินกัน relationship ค่ะที่ทราเซลที่เสียตาเฮีจักเราเล่กลมง่ายแล้วว่ากลอเมติเล่ sorry ที่ฮีเราที่ทำเดี๋ยวตุรินก็ชิลดูบกเจ้าก็จ่าดูบกเจ้าจวนนินจู่เราเล่จวนนินways to make people like youที่ข้าลมตานี่มั่ว become genuinely interested in other people กันเทียนเต้มมีดังเต้มค่ะอีเอ็นเลียมไม่ละวินอีมีดังเตฮีอิงไงสักังจวน smile and greet those around you ช่วงเต้หมดเทียนเต้ม good morning ที่ wish ชินนะเว้ม good morning ที่ชินค่ะกันเต้มเดี๋ยวเล็กกันดิตรอช่วงเต้ปอนดิเซ good morning เตฮีหันอินที่ชามมิละมัวเทียนเต้ปอ good morning จิงอาเต้นอินที่ละคำมีคันอีมุดเตฮีดิอาติทราเวชิมชิมา be a good listener มีเตจงตำจกกันนินก็มินจงตำจกเนี่ยจวนง่ายถ้าตำจกที่นี่ละจวนนิน encourage others to talk about themselves มีเตฮีกันง่ายทักตำขจวนนินอีมีเตขานินเกมานี่ค่ะมินเราริงงำจกตนตาจวนนิน try to do at least one good deed a day ที่ถ้าปกติที่นี่ขตาตีตุมิเลเอ็นเดียนานินบอลโลโบมามีน่าอันที่ไปเทลเตชาริงอดปกค่ะขมีริงอดปกค่ะที่ชาเนี่ยขัดยังที่เขาเตจังค่ะนินจันนี่ละนี่ขตาที่ชาปกติกันตีเฮียนินที่ชาตีฮีง่ายกันในเทีย mind your own business ว่า
mind your own business it's my life ti den khanin it's engeni ale pakhat kha it's my life ania pakhata mind your own business zia chu I mi ten du na hian vain rol boy loila ke mani theu hi in ngai toila ke mani theu kanin ngai to hianin I mi zong in ma kan son jok thei don ani chuanin kazo tep to begin in a friendly way greeting mo ni tin khanin he greeting ang do kan ngai poi moang deuh khanin I engtik lai pon friendly dewa kanom kha poi mo a chuanin respect midangte kan respect kan za thia mangai ke mani aya I noi hnunga mo kan ni ai no pangte po kha mishing an ni dangin kadin za turani mo never say you are wrong idiglo ti deuh top ai kha chuan you are wrong ti deuh top ai kha chuanin chumi chu ni jok lo mi tia chu tiang chuan din ka sia han ti zo kila mo kan ngai dan le kan shet dan den khan lo in ang lo ma se idig lo ti top hi chu tu ma hianin mani kha dik ve thewa kan lo in ngai awang hianin you're wrong hi in ti lo sham shamila chuanin kan dik lo ani ve thung kha chuanin kan lo dik lo ani kha chuan ka lo dik lo ani min ngai dam ro ti hi she lawang u ke chuan midangte soi sela midangte rel meilo khanin an situation kha khami kha sia tumzo kila khada tang kha chuanin mi hi kan rel tlem sot in ka ring chuanin leader how tu ni hianin how tu ni tur chuanin midangte hi engemaw chena zirtir tu te pon yang chumo zirtir tu te leader mi kai shwai tu ni chuanin mi te zirtir rangai thina khami te zirtir ani kha kan ni mi te zirtir tu mi te kai shwai tu ni tur kha chuanin mi te soi sel lo khanin a thazok kha in zirtir thiam thin kha ngaya chuanin in fact te hi she lawila in fact der ne lawin mi te hi mo midang te fakan ngai chuanin she lovin zaklovin in fakila chuanin ngeni ke mani le midangte tan kharin kan relationship kha lo thasot don ani chuanin midangte an diglo na kan shat po khanin root deu ni lawin tongkam thataka diglo na te kha in shil shat thei ni se chuanin khaba ka khanin kepot entenan mi dangte kan soi sel don ani ponin kepo ka chumi khabi ve thin thawa chuwangin ka she thiam lu tu ka hanin ti amo ke midangte indena kanin relate the na tur khan khatyang khan soi the sham bila pom midangtan pom kha lo nuam jok don ani chuanin het tiang hen ti jok kila thaim chuan vatiro ti ringot ai chan het tiang hen ti jok kila a thang em tiang chi te khan tongkam moi zo khanin thil re kha ti theini chuan encouragement mi zong hen encouragement hi kan mo in encourage tangila in fuitonila chuanin khami kha kanin fuiton kha chuanin kanin fuina na kha chuanin in siam that kha lo ol sambok zokta chuanin chu baka lead by example how to te tan chuanin le ngeni upazok te tan chuanin midang te tiro tilo khan karu itiang u titlang ngu han ti khanin ke mani le midang tan khanin anuam jok don ani chuanin dress the part thil re chu tuna school ate po uniform kan ha uniform kan hak na chan chu ke mani khan discipline atu wangania chumi chun dilo se chu uniform hi school a hianin kan ha kher lawang chuan chu baka hei ngeni thil kan lo ti re in kan thil ti tur mila in chei mo in chei kha khami kha poimo a chan chu kan in chei dan le hian kanom dan hi thui takin na shilawangin kan ti tur mil rela in chei kha poimo ni don't stew about the future zia chu nakina hun local tour veya engma tilawa hun local tour veya khatya
ngày tua tụt tụt lâu khanin khami future build tur khanin we na thoa ti tur ti zo kha tha chuanin what is the worst that can possibly happen if I can solve this problem issue problem kan nei re chuanin I khami kha solve sham kan tumang kan solve thei lo khanin enge lo thengang ti kha kan ngai to anga kan ngai to nu khanin I ti thei lo mai la engtin nge ka tiang ma engtin nge kala kang ti kha kanin ngai to anga chumi zo chuanin calmly try to improve upon the worst thil thalo ber po lo thleng ta se kan machona khami atanga kadin tun din le dan tur kha kan ngai to sham khanin ke mani tan son na zel lo ni don ani if a problem can be solved no need to worry about it if a problem cannot be solved what is the use of worrying mo he chun shet thiam vek karinga problem te hi solve thei ani chuanin kan solve anga solve thei lo ani kha chuanin ve ya mo in so khat om zia nei lo ti na ni chu ta han chuanin khami zo kha chuanin thil ve te re hi chu solve thei vek ania ani lo ponin kalsan thei ania khami tur khanin ma kan la ka nga ya chuan after carefully weighing all the facts come to a decision kan ril ru kan siam manga kan ril ru kan siam zo kha chuanin kan ril ru kan siam ba kha chuan khami kan thutluk na kha kan bo zui vat khanin ke mani tan mo kan ril ru ha dama ke mani tan ma son na kha lo ni zel ani next slide mizinga kanom khanin ring deu mizinga han ring deu dewan nui te mizinga ring deu dewan nui le tong te kha mo khami te kha I mi ta na nok sak kan ni theina ni wa khan ti lo sham bila chuanin know when to speak up and when to stay silent ngoi hun le tong hun te kan lo sha tanga ya chuan don't be afraid to talk to others eng tong po ni se khoya po omila tong angai huna kha chuanin kan tong kha lo tur have a sense of humor again a sense of humor to in chianga tro kami ka engtigla pon serious run ring lawa sense of humor nei te khat lo than ni chu remember personality doesn't mean that you should have looks personality nei ti khanin missing chan personality kan nei ve ka maro chu mel thadeu te pian dal deu te chau khan personality khan nei lo ti kha kan sha tanga ya chu wangin engang po nila kan dan chu engang po ni se personality kan nenga confidence kha kan nei sham nei tur khan mo ke mani kan in zirangai nei to be kind and considerate mi te chunga khanin kan mi te shat thiam na le ngil nei na kha apoi mo em mani chuan keep a smart head and keep cool over lo kha poi mo missing hi kan over chuanin kan productive thailo wang khan over lo sham to don't shout and be aggressive mo don't doubt yourself kan theina kha chuanin kan confi ve turani mo confi tur khan kan in zir bokanga chuanin be executive in your attire ti chu kan thom no mo create your own personal style mi te ti da nang copy mai lo khanin ke mani khan kan in thuam dan ni mo thil kan ti da na mo khanin mani theu khan mani style theu khan nei theila chuanin mi te copy lo khanin mi te an thil ti an hlo tin na tangin mo an hlo cham na po ni se khata tang khanin in zir ve kha kan tung turani winners are never disheartened with obstacles and lead by example in what they do and with focus and confidence. Winner ni tur chuanin midang te le thil eng moni wang khanin kan ril ru te nwal tur ani lawa chuanin focus kan thil tu ma khan kan chianga confi takin khami kha hlotling ei turin kan be sham turan hey student chu ni lo nangin trimmed haircut kan samte kan mai te mo kan lan dan hi heng kan lan dan hian heng zong hi poi mota chuanin mi te chibai kan bu khianin form dewin mo hetia
tia tilep lo khanin form handshake nei hi apoi mo hle a mi pui tling ti dan le mi konfi ti dan ani ti kan lo shebok don ya. Okay, thank you. Tu da khanin personality development chungchang te kan ngai tha a chumi ma in session pakhat ta te khanin enge educational sector te medical sector te kan ngai thla teu to ro anuam kan ti ro chuan kan hlokem kan hlokin ti in hlokem in hlok ti ro in hlok kan ni chuanin tlemin masala karon pevele don cheu ni chu masala kan ngai na em ngay na lom ani lo le a hangin mi kan tiang hun ka nga to lo viawa ma se I chadewin attention pe kan tum don ya voina kan topic tur hi etiquette. How many of us know what is an etiquette? Please raise your hands. Nobody? Okay, no problem. Etiquette kan shallow ani chuanin kan shedon chuan ka request ka soima ka request du cheu chu shiat mai khak du tok lovin voina chang han kan practice ngal don ya. Do you promise me that? Yes. So let's look at the slides. Okay, what is an etiquette? Mo etiquette chu enge ani a kan ti chuanin kita khan kan enanga it is a set of good behavior anti ni chu draw. It is a set of good behavior that distinguishes us. Us means human beings from animals. Humans are a social animal kan titro a omzia chu ran chu kan nilawani chu kan ni kan lai in ring hlem khalai kha kan in ring hlel lawin ka sha tro we are not animals but we are social animal tro mishing te ne na in bethei in communicate thei in com thei nui thei ang kha kan ni chu that's why it etiquette chuanin tuin nge nei tur an ni kan ti chuanin mishing in an nei don ni chu ran chu thank you min tiroti maila min thank thailo ni su tro they cannot thank us right so wang chuanin ke ni kha azom tu tur kan ni okay next is etiquette is a way with which they carry themselves in the society responsibly and pleasantly. Now responsibly mo purna chatta kala le enge moi taka hanlang thaina kha khami kha etiquette a khan ateleni next is please next slide. Okay, see there are some different ways in which etiquette is shown. Okay, han en zur ila dak tila kyanin respect mo respect kan shia tiro inza ton na kha etiquette a telania kan mi ste school kan kala wang chawa inza tur kan emo kan inti palange tro heta kongsira thil zor mai po kha kan za tur thau ani ni chu ani em respect for elders, respect for our friends, respect for our family members more. Okay, next is eye contact. Let's go anti-clockwise. Okay, eye contact enge eye contact chu kan mel lai te ang so lai mi so anilo that's not eye contact, right? Eye contact means when you're talking to a person mi kan biak te hianin an mani kan en lo chon anile moya hi ka bedua helom hi ka hoida I don mi ani lo dro moya ka biak du chon moya kha ka enangai dro khatia eye contact apoi mo zia chu chon eye contact kan nei hianin kan confident. Okay, we are confident. Next, awareness enge awareness to thil shiat na dro thil shiat na ka enge etiquette atel ve ni chu thil shemi alawari ching te po hi mishing kan om thei ni chu kan om chiang in nui mo kan om thei lu tuk chu wang chonin thil shiat chian lova soi mai te hi it is a very bad behavior, very bad manner. Okay, thil kan shiat du chon voina ka topic hi etiquette ania ris charila chu min nui to garing. Next is communication, very important. Kan ma kan professor respectful de te khan in communication poi mo zia te khan on soi kan doctors te po khan on soi ni tro vai chong chiat te in soi theina po ni chuang lovin vai chong chu ka thiam ve thawalon mo a chul tlat because whenever I travel somewhere khoi apokalila ka boy to lo ke pomo because I know Hindi, English mo kha wang communication hi in lamang changkai don tu na hianin book kan by heart kan soi parpar kan recite parpar hi that is not communication or that is not a communication skill ani lawani chu just by hearting ani mo nakina interview te in la face don lom
doctor ni zong khan ban in para, engineer ni zong khan tinitum khan ban in para, ani le midang how hi enge, you will have to face some interview. Tro interview chu in ma chon don na chu in zong don ni chu ta khanin communication hianin apui don chu. That's why tuna chang hianin communication skills khan nei tumin kan tum don ya. Okay, kindness chu kan share, smile kan soile to, smile bak hi kan soile chin. Tum bu rin tila hian dingila chu min mu pe po ka ring chuang lawa em tro in tum khan ke pon ka mu pe big chuang lo cheu ni chu in teacher te mood of the in class ar anon tum bur anon luta aron lut le ta ti pol kha kanom don ni chu tro. That's why okay, chuan smile poi mo na chu mo thian in siam na ni chu ka shem me lo chi in ming mera han ko tur cheu ni la tu ma in ming ka shelo tro ma se minon smile back khanin nuam ka ti ni hi tu na hian tro nuam ka ti top. Next is manners, very important. Manners hi nge very good. Manners su kanom dan tro engtin nge cho e don han engtin nge kanom tur ani classroom a kan chut chon engtin nge kanom don in khom na bia kin na kanom chen engtin nge kanom don khangkha, that is a manners. Okay, so kha khan anuwa kan soi don thawa. Okay, next is networking so soi tam lo. Next please. Okay, need for etiquette. Anile etiquette hi mi sianin aron au pui chiam enge chul na le kan intimate a chul na chu heng hi ni ta ni. Etiquette makes you a cultured individual who leaves his mark wherever he goes. It is essential for everlasting first impression. Khilai chau khi kan explain ang okay, what is enga tingi a chul na kan ti chuanin lekha kan lo zira class 12 a distinction in ka pasalom Mizoram pumpuya pakhat na kala ama ro chu enge no etiquette. I'm sorry. Even if you are a first position holder lo ni mala katan chuanin apoi top engma anilaw because your etiquette is so bad, right? Respect in a si lova mistake greet na chang I shelova tro so edona enge I ein noka thank you so na chang I shelawa kha wang khanin lekha eng ang pon thiamula apoi mo ber chu etiquette tro mi in va kom khanin tro engang enge qualification anon shengha lo in soi ma chan tro ke po ka qualification ka soi ma chan min she don leinem ma se min she tur chu enge ka personality ka etiquette hiniem ani tro nang ni point ni che ani chu kha wang khanin. It's very important. Okay, one more thing I want to add here is that see ki lo char ve ula etiquette helps individual to value relationship ki mo athen chuanin ngai zong ang pon kan lo ngai to mai theni mase relationship hi me chia le mi pa in ka relationship an chia lo ni chu tir heta ka soi tum ber chu this is the way how you care for people tro in care na te in mangai na te u naw te in mangai te chen le role in mangai na te that is a relationship. Okay, so etiquette helps us do that. Next please. Okay, types kita tak kyanin I kan han Aizawl don tani types si shang etiquette o mani chu tro tuna po he tuna hian stage ka loading ta stage po hin etiquette a o mani chu engtin nge ka om don ani le he ta hen ka lo thut khanin etiquette ka nei thawani chu kha ta in lo chua etiquette in nei chu bang chonin we are going to categorize mostly min han Aizawl kan tum don. Okay, the first one is social etiquette. Number 1, panhi che kan soi don hun ka nei lo wangin tam tok soi ka du nangin pakhathi kan soi panhi che ka soi don veina. Number 1 is social etiquette. Social etiquette chu engtin nge kan han soyang han ti don chon social ren chu mi pakhat chau hi social ani thailo tro. We cannot just social be by only one person, right? We are now number of people se ta hen kan thu khoma kan social. This is a social area tro ani em in she thiam em. Are we understanding, yes or no? Yes, we are understanding. So let's keep on understanding, okay? And if you have any questions, please feel free to ask me. Okay, so to alang takyo social etiquette re reng chu enge mi ne na kan omlai te mani chawin polai de win lo omila enge acha thau chalu tu na po hian ka va in tipala ti han ka va in chuya excuse me
lo. He doesn't know, excuse me, right? That thing does not know, excuse me. So bang chuan kan mishing puiten he na kan omlaya kan etiquette kan dan tur kha. Number 1 a chuan excuse me, say excuse me or say sorry. Excuse me, siya kana ma'am. Mani amo ke hi bus again bus achuang chin regular deuh hi kan ni chu bang chon bus chuan hi nuam po ka ti atot po hian ka lut le nok zel ni chu ti han mo chon bus a han ka chuan lai khanin I tlangwal pakhat hi ti ve khang langila I alo kal ve ni chu a chelo ve tho ni kan soi to bange mo motora in kala mo ko nga in kala tlangwal chu ka mel ngai lo in ti chuan in dot vek in mel chin mo chu bang aron chuang ve ni chu seat kha ka nei ve lo ani mo. He just came, okay? He just came in the bus. Aron chuang ka phei khok fai lu tu kharon rapa ni chu. Ka thin chu arim ve ni chu mo. I was like phuba ka la don mani ka varap ve don mani o ka ti ni chu. Ma se achi lo tiro kha ka ti kha chuanin kha pa le and there was no excuse me. Oh milo oi ka ti pa lu tu kha a om lo reng. He was very confidently standing, right? Just amel chu acha mo apian po anal asang ma se kamuniam katani chu khalaya khan ka phei khok nal lutuk ara awang ni lovin ama akhanin manner anei lo lutuk kha ka ngei in she tia mem o kha khani that's why kha excuse me or sorry kan ti turani kan sarte kan nu le kan pa te ril ru kan ti nat point let's say sorry mo sorry vai khat kan soi khanin kan mai ron bolem kan samte ron chuak phaim anilo there's nothing like that, right? If you say sorry anwa man ito next tuna huat deu po in inom mai thei tro ta khanin sorry hanin ti mel ula I don't think in hot urinom to ring law in she mem next please say please and thank you anu khongai takin iPhone mi lo le iPhone do don wang chawa please tia ching chi chep pa kan soi kha anilo, right? If there is a moment to say please, let's say please. Can you please give me that? Can you please give me your eraser? Can you please give me your pencil? Can I please use your notebook? Or can I please borrow your textbook? Please ka atam luduk angay ka nuam mani chutro. Soi warang wo. Next, thank you. iPhone so in late ang yelom inuna ron late che. Oy anu ka van long tak ka job don. No, you should not say thank you or please on conditions. Never. Okay? That should be within you. I am so thankful for today for a good day. Thanks to God. You give thanks to your parents. Give thanks to your family. Give thanks to your friends, right? Okay, next please. Smile. Kan soy tam to tro. Masemo kan soy du chumo smile khanin kan nui le lu tuk po hi boy na tamanya. Kan misten min how vaka smile chu chalom tia lo smile char aha thak lutuk. You should not over smile. Do not do anything in excess. Excess of anything is bad. Next please. Okay, hold the door for the person behind you. Hey chu mi pa ho kan fui big zo lang cheu host in lo nia host ka tiom zia entenan chiante ka lo len pui tuna po Christmas season ron kan leng na sadon lutuk ta khanin if you're going to a restaurant or even if you're giving a lift to your friend mo motor ate lo chuan pui masi scooty ate lo phura ngod kan chupha tanga chuan ron ka ro kha ni lo okay restaurant kan lo kalpon open the door nicely. How good is that person who is opening the door for me? Ka cho ya tui ngotang okay, next please. Look at that. Masi Aizawl awang lu tuka ka mu china chuan Aizawl ka tikher na chan chu heti lai lira kan ni wangin milo she thiamula a man should always walk on the side closer to the road tiro kan chianu po ngai sak to labin kal mai te tia motor pe na adu hunu na sut thei tura kan lo pai te kha a om palange
cái ní chút chian cái Mizo chú mò cái mani hậu hi cái sợi nghe cái in com nó sẽ lệ lúc tục po hi achha lâu cái ti cái in nè lệ lúc tục hi mò achang lệ cái in nor thua achang lệ kholai am he chasam kan ke po hi an cake chin ashe cái ti cái chuan mò kha wang khanin cái tiếng chian kan nei ni chuanin mi pa ho khan shero ngai zong in lo nei ni point in bial lu khan mo an du lo mang tang che tianga in ti lo chuan mấy chiếc bộ khăn in ngay zong đủ đó ráng su in shamo. Okay, next. Okay, see, always look at the person who is speaking to you. Kasoi zau chia tro eye contact mel lai ringot kha ani lo ani le tu na hanin hetian ka hoi don mi ka hoi chuan am siam lo me tro chu wangin you should always listen or even have eye contact. Mi bia kha en tam ro in en tam don em min en chap ro tu na hian min en ro. Okay, this is under social etiquette. Mi zinga kan om lai te mi kan kom tam lai kan kom lai ang chia ta han hetiang hi kan apply tu rani. Okay, next. Very important. Let go someone first who is in front of you in the line, especially older ones or ladies. Kan ching lo he po he imo helaya hianin thil cha in fak vak po acha vek lo ani chu kan fel vek ka sia skula lekha kan zira lekha po kan thiam ani chu amaro chu claim mo kan ba kha om chin chu every day chu kan process tur chu ani ama se hela hi poi mo ka tina chan chu keima experience book hi kan sei le nge kalau experience ve le khang lang china azia lo le me mo. Okay, basa hianin kan sianga tero ke chu sota kan office I thak thing lama om dei ni chu ke helama ka kal thin sia I ati ra tang hian ba si koron chuang thin ni chu mo ta khanin school no pang hi ka soi bi kang bidang chu midang ni ro se voina local kom hi school no pang kan ni atama wang khanin eng school emo kholai khoi kar lak lo hianin anon chuang thin ani an ming chu ka soi lawanga apoi ka ti ni chu they are very they look very nice mo sa bus chunga po sap tong chu an tong zot alo ma se an thil ti moi lo deu ka ti chu mo bus te na khan bus lo dinga tero an ma ami pa khan chu hela ni chu mi pa leng po an len po an leng lo kong khara an chu hel lu tu ka shem me che hau khan an en top ti hian mi pa hau kha in om tiang hi an moi lo zia chu mo Peter le puter heta upalam pang po ke po an mani tan chon ka upat to tho ni chu ma se kha an care to lo they just want to go and have a seat mo thut na khan ke an du chon kan lo chuang ve le ta nge ya ba sa chuanin an thu cha pa Peter le puter an on chuang ti an murenga an han mu der vela an han mu hil der vela emo I enge le ram an hoida ya pon lam ka she thei apoi kha khamo keini helaya civilized person etiquette nei ho chu civilized person kan ti khamo mi changkang kan ni chu changkang kan ni wang khanin kan mel thate mo kan house ke mo lekha kan thiam wang ni lovin we are a very smart people here, right? Are we or not? Kan ti tura ni lo kha okay, we are young dule nileng pondingila kan ke khamlo mai the chen chu ti khopchan kan la fit ani chu mo so we should always give a way to our elders. Next please. Be on time. How difficult is this? How many of you say it is difficult? Ahar sa me katan hanti teu helai. Oi apharan la okay aphar kha chu inoma ni toro achang chon kan tlai thin achang chu a om tur thau ni ta ma se I an han punctual lo mai khopa pakhat po chu mo voi kha choron kalma ni chu bia kina kan sei teng aron kalma mi zong zong en ui ha ni hi achhuana danglama mi enti chuti khop chuanin a punctual lawani chutro so we are so young, we are so smart, we should not be late. Okay, I'm very sorry that I'm taking so much time right now, but still I really wanted to tell you thing. Next please. Always ask before posting, very important. Kalan chatna chaw IG akan post sange FB akan post sange midang tan khan alo she om thei thawani chutro ente kimi he kan pania kan thalak na hi kimi no mami. Okay, hello, oh hi. Oh, ente kimi kan pania kan thalak na hi amoi tiem ka post don han zokha har lawani chutero fiam thu thonan de kan lamang zok zama kan thalak te hi achalo we should ask. Okay, we should ask. Next
ni chin apo ari khi ta khan ka chua ka ma ka shelo kholai tlar nge ari a ringtone po ka shia no song, it is just some tune. An moi lo zia chu tro silence your smartphone at formal gathering. This is a formal gathering, right? We came here for a summit ania hela hitro kan na thona turte kan ma future plan tur ngai thlo tur le ril ru siam tur local kan nilaya lo ri cheng khalai khan khoi lai ka she to lo ari ni chu a moi lo. We should not do that. Okay, next. This is don't groom yourself in public. Me che ho kha car in hua car glass khan or some khoi mo eye mascara tilo tura ni kha moi lo, right? It shows really it gives a very bad impression to others. Okay, next. Okay, skip controversial or nosy topic at gatherings ka soi leng helai mi thau hi. This is a very important etiquette. Enge khi asoyom zia chumo tu na hen summit kan manga ni so tro medical ka ziranga engineering ka ziranga professor kan idon kan tilaya a chen chuan ente mo zwali kha thau to tro ente mo ya khai shem asamat amet kol vekasin achul lo lutuk mo helaya han thil ti tura local kan ni chu tila thil dang kha ti lo bila kan ti theyang em chu a chenin selfie en lola. See, you should know the purpose. Tiro kan kalchante kan enge kan tina chan nileng hun kan waste tu ka tilawanga nileng hun kan manga heta kan local thil titura local kan ni chu titu mango it gives a very bad impression. Ke chu tuna tuimo mi khwa lo am ta se ui helai student chu tiang hawi mo an nia helai rammi chu min ti mai don sin. Okay, next please. Avoid tito jong ban tharang kong sira kala two wheeler chakto akira khala lelam pangkhanin alo phu enge ka tiang a splash po kha shelo khopak tla chakte kha. Oh, there is one. Good. In puan 5 po hi chani chu tiro kan zir don ni chu tura chan next chan iti to lo ka ring tro. Yes. So ke ma bok hi experience ka lo dong le chena lom. Min tina salu tu konga kal tam ka ni wang yanin min chilper na salu tu ka ni chumo ma se it's okay ka thin ri ma ka vouch ka chani anni ang ka ni don ka tile thin sia. Okay, ma se ti lo tur ti mi lo tur. Next one, this is the last topic that I'm going to discuss and atam to lo konga itakin kanin bear don. Okay, table or eating etiquette ele in lampangalu tang okay, put your smartphone, key or wallets away during meals. When we are having a table, right? Table at so kan ai lai khanin kan phone te kan da kan purse te kan da kan paisa te kan da langa tuya ron tla ui ka phone ka ui lu tu tuya lu ta chenge nge yang kan ti tunge ti swal tu ke mani lom tro kan da ni chu da tura ni lo ni chu table chu plate le thir fian da na tura ni chu so e na hun mo mobile lo da na hun tura ni lo chu should safely put it in your pocket or bag. Okay, next. Do let your guest or companion order first. Chiante kan lo shoya mo ke chu chaw ka du chaw sa tuile so chiar ar so chiar mo chaw men ka du lo ti zo zut ai khanin I chian pa kha lo shoya ni chon ente enge du don zwal ki ma enge e don mo amoy ke chu moi ka ti mo in ti ve don em. Yes, that's a very good etiquette kha kan ti turani. Okay, next please. Wait until everyone has been served to start eating. Kan thil chakha in ruwa lawani chu achen chu siam rei chi achen chu thleng ma chi ui kare la chame kan eng alo church alo hetami bulomi kha real tram lo po ani big si lowa ilo e san dai kha chuanin apum chunga khan sazu mai po ni nang elephant kha atlanin an tlanang chu tro unreal charm lu tukha. So you should care about your friends or your your guest or your companion tro annik po khalo thleng ve se chon han haula anuam bi kan ni chu. Okay, next. Don't reach across the table to sample your companion's food. Ui thil cha khawa tui mel ve kan lo khoi mo khalai mi ui drinks khawan tui mel. Never do that. Can we stop doing that? Tu tuya ti chin kan ti chin
in zep mai ni kha kha lai mi khan ban par ti to lo tu ro. That's a very bad etiquette. Next, don't speak with your mouth full. Oi, khi cho she top tro. No. Nakina e tur to lawang he khovel hi atop don ti ni fashana no pap mo e na chance tur kan e to don lo ti fashana han no khan ni lo ni chuan chu ta i no chu i du tok lo ila chong zela I chong khanin I thil e kha iwa advertise zela chu an maya khan advertisement kha I pe ni chu so ta mi po khan na siang ke chuan in mo chicken ka e lom. Never do that. Okay, next. Do not overserve yourself while having your meal. This is a very common practice in Aizawl in Mizoram that we are doing. Mo kan tichan ve to ni chu buffet system te kan or to a choi khom na te I roi che te in nei na te tro khenga poling lo khopa khor kha a chen chu a wai he ta asira khan mo asira khan an cham e mo enge mo kha chu a wai alom hetan gan kenga achunga khanin tlang lon tur ni fashana cho kan han khorvu ma acha tlang lian ber kan la thang le a see people kan shilang cho eile in himo mishing changkangina ante na thil pakhat poimo lu tukani chu wangin table manners hi kan nei thatura ni kha cho kha azau to don tipo chuang lo klem han la la chuta ilo kham lo ani chan I do le anga kan la chewa kan Aizawl le theisi lawa waste of food, right? We should respect our food more. So teka kan za ve tur so kan so don hi mal som nei kan za ve tur ni so you should never overserve yourself. Is it fine? Are we overserving ourselves? No, right? Never do that. And even if your siblings, your friends are doing, please tell them. Ante amoy vak lawas sin het yang I khorle mai don lom kan khorle don ka khor pu yang che te pu ti ula tro ala zia am don so okay. Do not make loud noise or complaints about the food table, etc. Ui kan sing lu tuk mo he po hi kan chi excuse me kan sing chin kha karon soi ve thau ke pon ka ti chin ani wangin ama ro chu kat ban san ve thau thil then khat kha mani chumo ui kan thil ai sin tia in awak waka restaurant khan table khanin complain in nei ani chuanin just go to the counter. Tell the person ente chanu voina inthil siam khamo tlemin a fulawasin chi kha lo al deu hleka or a oily mama nia o ale pe ka chon khongai takin khalai khalo en charau ti kha amoi tro he ta table atang khan ente kapi in cho hi allu tuk itan po za thak ama tan po za thak tro kha wang khan just give the message very nicely to that person bidang song sa an shiat khanin an business khai ti cheve thei ni chu tro. Next, kan zo chep do not place napkin on the table after use kan shoes mola kan kut kan shua on the plate kan han dale shama aten omani chuma you should keep it on the side of the table, okay, not on the plate inthil eina chunga khan da su asira kan da don ya. Next, push your chair in when you leave a table mo kan han eya tro I'm late rushing mo no. Keep the table. I mean, keep the chair inside the table again in the proper place, right? Kha kan ti turani civilized person zong chuan kan ti don tu tunge civilized person ban han phar teu civilized lo kan wala tam ve civilized ani le civilized chu katum ve ang ti zong ban han phar le teu tum na po kan nei lo then chuan a boy thla ke ti kha chuan in medical pozir su patient an lo kalanga kal mai te in ti chang omang zir sang vak maula helai mi kha in shat lo chuanin you are never a good person, okay? Very important. Leave within 15 minutes after you finish your meal. Restaurant kan sola kan Aizawl to nu ti po I enge la ti char as if this is your what session mo assembly session omamoniti ni fashana chong char 15 minutes chunga kha chan Aizawl to chan chuak ro restaurant chang kan. Is it good? Achayem. Let other customers come and have a seat there. Nang mani in lo chut char khan omzian in order le chuang si lova hun khain ti hekani so tero heta a business nei tu te tan khan. Okay, this is the last message that I want to conclude to you. Etiquette transforms a man into a gentleman. All of you here is a man, right? We are all a men here, not me.
men kan oma, women kan oma ni. Whoever wants to become a gentleman or a good lady, they have to know the good etiquette. Etiquettes are always good, right? Gentlemen, ladies ni duzong ban parang kan parshe chi de mak mo. Etiquette hi kan mang changkai du vak lo mani. Okay, fine. Kami kha karan conclude du chu ni ta ni. So, see, practice this every day. Okay, hemi in ti don han mo. So ta Mumbai ay mo Hyderabad ale khazira ngai lo. You can start from here, right? Karule Chanmari wai me hola chang chanila. Acha em. Thank you so much.